An ayatoota kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratul qiyaamaa je'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaanni isii 40 lakkooysi isii 75. Isiin eega suuraa qaari'aadhatii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti. لا أقسم بيوم القيامة قيا قيامات ننخخدا ولا أقسم بالنفس اللوامة أما اللي لبو أباز قال تننخخدا لبو إيمانك أبدو تن يوان قاري دليده مالفا تكيسه مالف تكيسي تجته if zigaaltu tan yoo waan hamtuu dalayde maalif dalayde jettee if zigaaltu takkaa if komattu tan sheenoytee araara rabbirra barbaaddattu takkaa barbaaddun kakadhee eega duutanii kaafamtanii gaafatamu'uuf jiraattan. أيحسب الإنسان سنمن ربت كفر النسيا نيادا ألن نجمع عظامه وانتي إسجرات شفني كاس أوجج لفي إسا ولتنك أبن سيا هنسين جتشو بلا ولتك أبنا قادرين ولتك أبؤون وجي ندن دينيا على أن نسوي بنانه قبين إساء أمني ديبسو ندن دينيا قبين تكا متان قبيني وان تقوتا يؤوج دوبا نمني وان تقو أكسي أومو وان قدو uumuu wahidadhabaa mee namni saa'aa xiqqoo tolchu saa'aa guddoo tolchuu ni dadhabaa hin dadhabu jechuu akkasuma qubbeen tolchuun qaama hunda tolchuu yookaa uumuu beeysisa bal yuriidu al-insaanu liyafjura amaamah inumaa namni rabbitti kafare wanni fedhu guyyaa qiyaama'aa kijibsiisu'uun kufri irratti didu amaamahu jechuun guyyaa qiyaama'aa jechuu yas'alu ayyaana yawmul qiyaama kaafirtichi guyyaan qiyaama'aa yoom je'eeti gaafata qishna'aaf jecha fa'idhaa bariqal basar duuba guyyaa ijji waan hin dhufu jettee kijibsiifte gartee rifattee dhamaate sun ija kuffaaraa tan odoo qiyaamaa moromtuu duute garte وخسف القمر gaafa ji'arraa ifni deemee دكناي وجمع الشمس والقمر قاف أدؤوا في جين ولتك أبمني إفني إسال لما نرى ديم تكا أدؤوا في جين ولتك أبمني قرديات بيان سنقياك إيامآتي يقول الإنسان يومئذ أين المفر قافس كافر أكجئ عذاب ربي جلا إيسان سينا تكا إيست جلا بيا جاء كلا لا وزر لكي بك اتجلا بيا تكا اتديسا هنجرت إلى ربك يومئذ المستقر قافسا وان ربين هندي قال ربي كيتتي ديبتي
وان الدنيا أردت دلغن الراقافتم أجج ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قافس نمتو وان إني دلغه مرت ni odeeffamti wanni inni dura aansee dalageef inni boo'e marti katabamteeti jirtii itti kennamtii waan dalage hunda beekuuf taa'a بل الإنسان على نفسه بصيرة إنما نمن هندي قافس إفما فرقاء ifitti bayaa humniti isaa hundi waan dalayde hunda ni himtii ragumti biraatuu hin barbaadamu kayyoo inni maaltu isin dubbisee kan dur hin dubbanne ragaanatti baatan je'een rabbii waa hunda dubbiseetu nu dubbise jettuun gaafas arrabni ni cal'isaa humna biraatitu dubbataa ragaa isatti baatee takkaa baatii nam tokkolleen waan dalage moromuu hin dandayu walaw alqaa macaadhiira odoo sababaa takkaa uzrii balleeysaa hunda fide odoo waan gaari'iifan waan san dalage malee waan hamtu'uu jecha hin dalayne je'ee falmatelle'ee takkaa falamelle'ee falmaan isan fayyaddu waan humniti isaa waan inni dalageefi sababaa inni dalageef hundaan ragaa isatti baatuuf jecha rabbiin akkaataa nabi Muhammad Jibriil irraa Qur'aana itti qabatu nuu himu'uu jecha akkasuma akka itti waa baratan nuu himu'uu jecha akki je'e laa tuharrik bihi lisaanak yaa ergamaa kiyya Muhammad hoggaa Jibriil Qur'aana si qaraasisu odoo inni qara'ee hin fin'e qara'uudhaa jecha arraba kee hin sossoosin litacjala bihi daddaftee qara'uudhaaf jecha waan inni qara'eetu najalaa badaa soda'aaf jecha inna calaynaa jamcahu waa takka hin sodaatin nuutu qur'aana qomatee keessatti walitti qabaa wanni Jibriil sirratti qara'e takkittilleen si jalaa hin baddu wa qur'aana ammallee nuutu akka arrabni kee qur'aana qabatu kan irraan mayne godhaa fa'idhaa qora'naahu tanaaf jecha hoggaa karaa Jibriilin qur'aana sirratti qaraanu takkaa qaraane fattabic qur'aana waan Jibriil qara'u dhaggeeffadhu eega inni irraa raawwatee qara'i ثم إن علينا بيانه دوب إيجا قرآن قومتك أبته الربان أبته معنى إسا نوتسي إبسا واتك هن إرام فتو دوب نبي محمد إيجا آينة بوته هقا جبريل قرآن اتفدو درة qaraatii Jibriil dhaggeeffateeti eegasii qara'a waa takka jalaan badu maalif nabi Muhammad waan takka dhagaye hin irraanfatu akka rabbiin sanuqri'uka falaa tansaa je'e si qaraasifnaa hin irraanfattu je'ee baallama seenefii jirutti. كلا بل تحبون العاجلة إسن أرمي كفارا الدنيا جالة تكا
ormi kuffaaraa addunyaa jaalata isi'iif du'an isi'iif dalagan takkaa dalaydan watadharuuna al-aakhira ammoo aakhiraa dalaguu ni dhiiftan odoo addunyaan waan dhabamaa aakhiraan waan hafaataatu wujuuhu yawma idhin naadira guyyaa qiyaama'aa aakhiraatti fuulli nama gari'ii ni ifa ni bareeda ni gammada isaan warra amane kan tole ilaa rabbihaa naadira isaan gara rabbii isaaniti laalan takkaa daaw'atan ووجوه يومئذ باسرة أمس قياك يا مآسا فول نمقرئي ولتبتمأ فكتا رفتا تظن أن يفعل بها فاقرة والرفول لإساني هماتس والنسيان تكا إفرت إيغا بلان قردون إسانت بؤو cinqiin dudda isaan cabsitu isaanitti as deemu waan addunyaa irratti rabbitti kafaraniif jecha faaqira jechuun tan lafee duddaa nama cabsitu jechuu kallaa idhaa balagati taraaqii lakkii lubbuun takka yoo du'aaf kaatee qaama keessaa bayu'uuf morma geesse hokkee geesse waqiila man rooq kan namni nama du'atti jiru san maddii taa'u eenyu namni nama kana nuu wal aanu takkaa nuu fayyisu je'ee rakkatu doktoora takkaa ogeessa nuu yaamaa je'ee وظن أنه الفراق كان namichi du'atti jiru sun homaa du'ee nama kiyyaan joollee tiyyaan horii kiyyaan adda bayee hubate waltaffati saaqu bisaaqu kan sarbaan lamaan irratti duutee walitti maramte takkaa kan cinqiin lamaan irratti wal geesse jechuu cinqii lamaan cinqii addunyaa tan shakaraatul mawtitii fi akkasuma cinqii addunyaa irraa godaanuuti fi cinqii aakhiraa tan azaabul qabri'iitu irratti wal gaye jechuu ilaa rabbika yawma idhin ilmasaaq gaafas lubbuun hundi gara rabbii keetiti oofamti lubbuun mu'minaati fi takaafiralleen du'aan gara rabbii keetii deebiti gaafatamu'uu jecha duuba namni kaafiraa achitti rakkatu'uu jiraata falaa saddaqa maalif namni kaafiraa sun qur'aana hin dhugo oomsine waan inni dhufeen hin qeeballe walaa sallaa ammas salaata isarratti wajjabe hin salaan walaakin kadhaba watawallaa haa tayuu inumaa qur'aana kijibsiiseti iimaanarraa garagale ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيجا أكست قرآن خجب سيسي إيمان الراجرجل تكا والرئيستي أولى لك فأولى يا نمتشن أتي إبد عذابة سيف قبآيتا ibiddi sitti dhiyaatee eeggadhu if dhaqqabi siif irra caalaa rabbitti amani thumma awlaa laka fa awlaa ammas siifan itti deebi'a
odoo balaan sittin buune dafii if dhaqqabi amani. أيحسب الإنسان أن يترك سدى سنمن نتئوم نسن وان قبرئي هنكافمن كان هنقافتمن كان وادلقوا في وإيس أتي أججمي أكدبي ربي أجيو في كان هلا كان akkuma hori'itti dhiifamu seyaa hin seyin dubbiin akkasii miti qabri'ii ni kaafamaa ni gaafatamaa sun waan rabbi dhibuu miti alam yaku nuxfatan min maniyyin yumnaa si ilmi namaa bishaan xiqqaa dhiira keessaa bayee قداميس هذا كيستي نقمه ثم كان علقة كان إيغسي ديغ إتتاتا إيغسي فونتا يجرو فخلق دوب أكست ربين نما أومي فسوى هم نئسا قوتي والكتئستيو تري فجعل منه كان bishaan dhiira fi dhala irraa bayee gadaamessa haadhaa keessatti walitti qabamirraa azzawjayn gosa namaa lama uume الذكر والأنثى gosti namaa lamaan dhiira fi dhalaa rabbiin bishaan tokkorraa lakkuu godhee dhiira fi dhalaa uuma takkaa dhalaa lama takkaa dhiira lama uuma dandeeytii isaatin beekomsa isaatin alaysa dhaalika si rabbiin waan dubbanne san akkasitti uume biqaadirin calaa an yuxyiya almawtaa warra du'ee qabrii jiru jiraachisee qabrii kaasuu hin dandayu ni dandaya jechuu nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akka je'e namni aayata tana qara'e dhuga'aa dandayaa haa je'u je'an balaa wa ana calaa dhaalika min ashaahidiin je'e darsiin 386 hangan